Mikosan tretman za atletsko stopalo je proizvod u obliku tube sa četkicom za precizno nanošenje seruma. U svom sastavu sadrži triacetin, antimikotik širokog spektra delovanja, filtrat fermetisane raži, onemogućuje ishranu gljivica i inhibira njihov rast. Hidroksipropil celuloza formira zaštitni film na površini, inhibira rast gljivica i sprečava širenje infekcije. Serum prodire u kožu i smanjuje pH vrednost mikrookruženja inficirane kože i stvara nepovoljnu sredinu za opstanak gljivica. Mentilaktat trenutno smanjuje svrab, peckanje i hladi kožu. Bioaktivni serum se nanosi unikatnom četkicom, čija šira strana obezbeđuje brzo i ciljeno nanošenje seruma. Time se sprečava širenje gljivične infekcije na druge delove tela. Uža strana četkice omogućuje nanošenje seruma među prstima stopala. In vitro testovima dokazana je 50% veća efikasnost proizvoda Mikosan tretman za atletsko stopalo u odnosu na hemijske antimikotike i širok antifugalni spektar delovanja, dok je kliničkim testovima dokazano značajno povlačenje simptoma kao što su svrab, crvenilo ili deskvamacija kože.